Ovo niko nije očekivao. Ovo nedeljni vođa Stefan Karić je emisiji Izbor potrčaka iznenadio sve svoje cimere kada je doneo odluku koga će poslati u izolaciju, a koga će izabrati kao omiljenog zadrugara. Karić je odlučio da to budu njegova bivša devojka Iva Grgurić i Filip Đukić, što njih nije nimalo iznenadilo. Međutim, njegov izbor omiljenog zadrugara zaintrigirao je sve, jer će to biti neko ko je ženskog roda, to jest zadrugarka. A šta smislite, ko je to? Da vas ne držimo u nedoumici, u pitanju je Ivana Šopić. Kako će se situacija odvijeti između Ive Grgurić i Filipa Đukića u izolaciji, pa i u hotelu Zadruge između Ivane Šopić i Stefana Karića, da li će možda doći do neke veze ili kako već, ostaje da vidimo. Također se očekuje i nominacije koje će biti sa voditeljem Ognjenom Amidžićem i tada će se itekako znati ko će leteti ove nedelje iz Zadruge. Tu se igra za nekog završava. Ko će to biti, preostaje nam da vidimo.